Mama ne wo ending share e attention TV dia na social media trends. Ne some ayekoso e wo Ghana be mu hase. Ana me de be so mo e attention TV. Mo bi nsanka video yi by sharing, liking and commenting. Let's also subscribe to YouTube, follow on Facebook. Yenye ni se video abeta bonten echiri mama me evangelist ma part echiri ma kira. Ono de Ngege ntade a woto no. Etame kwaso kotobi na so na nya papa. Na ene no Ngege ababonten a wodi ono so di ensem ba komienu bi. Ababonten wo chi ma kire se. Evangelist ma part edit picture bi ebe through social media so na sa ntade na o hye no. Ngege ntade ni bi. Na wo chiri ma kra kira. Se ntade no do koma evangelist ma part. Evangelist ma part humu sunsun ye. Atare ye pyjamas no wa hye e dia hye hele. Abose ne ensem no emu edu esanso edo so yenko tie Ngege emba. Obedidi atro bebre. Sani na wo ne metie na wo fra me ade bia ma me Ngege be hu bia wo pe. Enne wo di matem. Ade chia atade a me toma wo no abehye. Enne wo di matem ade chia mpaboa me toma wo na wa hye. Enne wo di matem ade chia gold a me botu kom na da wo kom ma me Ngege. Are you not ashamed of yourself? You should be ashamed of yourself. Oh, ka wudi nipa na tem no, e ka mfa nipa no hwe nya wo ho. Me sa obi hu ya me hia me hwaw, me mo wudi mpo. Okay. Enra entro wei. Ena obetwae. Na onse me basa me expose no. Samuwe me ne chat na da wono a. Me ba cho so ma hu me ne chat na da wono. Enam se obedi ntroti na makotwe sa chat na ba. Me bubo ni video ni bi. Na menya kwan expose no. AGradaa se otompaboa bre me. Sebe ya onya me pusa mpaboa mu menkwawe ebi ana ye mpaboa we. Agra Ghana fo se ye musaw. Mpaboa we na wo de bre me. U postu de bre me. Maye hunu ye twen. Agra sa mpaboa we me menhye. Wo de langa magazine ade agugu na safe trade. Wona se kokorhwede a watia afrom. Sa mpaboa we na ade bre ye ya magana fo hunu. Ba kire mpaboa kura wo de bre Ghana fo. Wo de bre me eno ape. Agra wey ana ade baaye so tuom winter boot. We dia sa untimi maaye. Miami yi bi me boawo. Agra so tuom winter boot yi. Kujeku. Pumpuma puduoi. Ana ade baaye. Soja fo walanti boot yi. Eno ana ade bre Ngege se won hye ana. Mate. Na me se busa. Agra. Wo se wase santade ye. Wo tontale na ade abreme. Na wo nim dressing. Cross ni a wutimi di pyjamas hye mokas. Agra wo na ugina wo no. Ade na hye no yemfa hye moku. Ade na hye wo no. Yemfa hye mokas. Eye pyjamas. Ye de hye eda. But Agra Subscribe to Ghana Update for latest news. Pyjamas and Adia Biamoku no any pyjamas. Eti minima tale kura wo de breme. Agra kurasi ni awo wo de pyjamas ehye mokas. Awaso won e tontade de abreme. Mi bisa pyjamas ina postu de bre ye. Ede ba ye. Se me fan sha walanta boot. Krasini awo di pyjamas. Odi pyjamas ehye mokas. AGradaa awo di pyjamas ehye mokas. Mi bisaw. Okay. Ebia na enye we ya. Agra
media me prove akyerɛ wo me ne wo chat ni agra una abia ha ye o enie ma frate na hye wo no ma frate we ma frate na hye wo AGradaa me ne wo chat ni me ne WhatsApp chat ni we mi twa koma akwana na no se buntuo no sa John Krasi ni boy na ntasuo aya nanum afa no na no ho ntotro okasa na anonchene hyehye na no kwase yi ono onya chat we ode na ade atoso no agra me ka kire wo say atade we me de bema wo $60 but because of wunti I will give you for free anyone me mawo enioma ma share two me de ma wo free. Number 1 me kwa hwe na we na ope any we na ope ana me catch us say we ebi ni ho but green there me won e ma share be 2 times aka me de be call dry cleaner any eye me Fendi any Fendi and a Gucci bububi Gucci I'm some screenshot se me kaya and no so na ma share it is hard ready then mu say subscribe to Ghana Update for latest news. And sa Gucci oh sending niam bebre ne ba yo enie mami twa nkyere wo sending bubu bebre ne ba eno ka mi twa no na ye etiti o me ka che o say price ni ye $60 na me de be ma wo but because of wunti any bubu na wo toto no any me niam na wa fini ni bebre na wunya metua aka na wu gise bedru ansa na madan wo ka ama watua aka no enu nti no me de bema wo free ani me na wo chat me say I will give you for free because na ma she etimi ntoma agra na ma she etina nya dia metimi ayeden aton amao ebedru ye na wamia woni me sunglasses na show no and also I hope pictures wa ha sunglasses na ko ka chen ko foso ko to ni Macy's o to no $5,000 no enie Attention TV so ana asomsna me di media eso mo University Foundation ana asomasna me de ebe so mo Attention TV so the number is 0548302985 maka